everybody, bos días. Benvidos, vamos a comenzar a última sesión do Congreso Internacional. Good morning, everyone. Okay. Good morning, everyone, and welcome to the last day of the Congress this morning. Tócame comenzalo a min falando do proxecto europeo que lideramos dende Vimianzo, en no que participan un grupo de socios de diferentes comunidades locais europeas. Okay, it's the mayor's pleasure this morning to start the day, and he's going to speak about a specific group. Un grupo de socios de diferentes comunidades locais europeas. Of the different partners, of the different communities of the European Union. O equipo que constituímos foi para sacar adiante o proxecto European Rural Network for Job Mobility. Ben, cando nos plantexamos este proxecto financiado pola Unión Europea a través de Europa cos Cidadáns, partimos dunha realidade concreta. Okay, when we started this project, we started with the end of getting it to be realistic, to get to the point that we actually can do this in the real world. O programa Europa cos Cidadáns busca asentar o concepto europeo. This project is looking for the approval of the European Union. De buscar o desenvolvemento democrático, o compromiso democrático e a participación cívica. And it's looking for the democratic engagement and civic participation. Para iso, a través das seguintes actuacións, hermanamento de cidades, rede de traballo de cidades e a participación da sociedade civil en proxectos. So this is all about town twinning networks of towns and civil society projects. Ben, neste contexto, para nós era importante abordar o tema das migracións, porque somos un concello moi afectado por ese fenómeno. Okay, this project is very important to us. The area of the council is very affected by this specific problem. Son os datos así moi breves. A xente de Vimianzo que vivía no estranxeiro no 2009, en torno a 3.600 persoas. This is just in short the amount of people coming back from different countries all over the world internationally. Que subiu no 2016 a 4.300. In 2016, 315 people. É dicir, as persoas que teóricamente son inmigrantes. That at the moment are immigrants. Mentras que as persoas que viñeron a Vimianzo de fora, os inmigrantes, no 2016 eran 102. On the contrary, when they were coming back, so the immigrants again coming back home were about 102 people. Todo isto, xunto co que temos falado estes días, levounos a propoñer este programa, Programa Europeo para a creación de unha rede de traballo para a mobilidade laboral. So this is a very... Sorry. Digo que estes datos, xunto que falamos estes días, this information is we spoke about these past few days. Levounos a promover este proxecto. And this is what started this project.
Para eso buscamos socios en diferentes países da Unión Europea. That's why we are looking for different partners all over the European community. Fomos quen de constituir este grupo de traballo e levar adiante o proxecto. And that's why we want to ask all of them to take this project further, not just to stay in this congress or the meetings that we had before. Os socios que participan son Okay, the partners of the different countries are a Comunidade Municipal de Alentejo, en Portugal, a Comuna de Petrosino, en Italia, Newry, Moore and Down District Council en el norte del Reino Unido, Sarmiesta Consiglio Odra en Polonia y Oversentisque Hammer en Eslovaquia. Bien, para eso llevamos a cabo un programa de trabajo. And for this, we are actually now finishing this project. Con 4 líneas principais. 4 specific points that's very important. Primeira, a xestión e a coordinación do proxecto. The project coordination and management. Despois, identificar as necesidades e as boas prácticas sobre a mobilidade laboral na Unión Europea. Identifying the needs and the GGGPP regarding EU job mobility. Levar a cabo a transferencia desas boas prácticas, das actividades que dan lugar a esas boas prácticas, definir a sostenibilidade da rede de traballo. And to transfer these activities and the definition, of the network sustainability plan. A última liña era, pois, deseñar a comunicación para esa difusión do proxecto. And the last one is just the project communication. Cumprimos coa primeira liña. Okay, the first point. Elaborando diferentes documentos. Is to elaborate the key documents. Que recollen os acordos internos do grupo. Just to get together all the internal agreements. Manual do proxecto. Project manual, sorry. A base de datos, lógicamente, para contactar. And the project contact database. Vamos a cabo 7 encontros internacionais. And the transnational meeting organization with 7 encounters, which is finishing today. Fixemos un seguimento máis unha avaliación do plan. And monitoring and evaluating with the evaluation plan. Na diapositiva dereita pois vedes mostrados os diferentes documentos. And you can see on the right different documents. En canto a segunda liña, fomos quen identificar as necesidades reais sobre a mobilidade laboral da Unión Europea. Okay, the first point, or the second point was identifying the current needs regarding EU job mobility in rural communities. A través de varias actuacións, inquéritos online, traballo con grupos locais. Okay, through different activities online, groups, local groups, etc. Identificamos as boas prácticas. Identifying the best way of dealing with them. Facendo unha guía de boas prácticas que estará colgada na rede, en internet. And that will be on the internet for everyone to be able to use. En canto a terceira liña, respecto de transferir as actividades de boas prácticas, Okay, the third point. Definimos as principais líneas de transferencia que identifiquen esas boas prácticas. Is just to talk about
the transfer activities and the definition of the Network Sustainability Plan, xunto con un plan para transferirlas. and to transfer it. Aí á dereita vedes documentos ao respecto. And you can see on the right documents in respect to this. En canto a cuarta liña, Over the fourth point, que tiña que ver coa comunicación e a difusión do proxecto, is to do with communication and dissemination of this project. pois levamos a cabo, lóxicamente, varias cousas. Primeiro, o logo, que é coñecido, de a dereita. Okay, so the first point was unfortunately the logo that was connected with this. And you can see it at the very top. A página web, The website, campañas mediáticas, media campaigns, materiais de promoción e publicación, publications, promotional materials, en fin, outras cousas como o lanzamento do proxecto, a presentación de eventos, clausura de eventos. and other points like social media projects, launch events, presentation events, and closing events. Aí temos as imaxes do logo, a imaxe da web e os enderezos electrónicos da web máis do Facebook. Okay, so the rest of the information will be so that you can see written all on the same page. Tivemos en total 7 encontros. In total, we had 7 encounters. Este é o 7º encontro, o Congreso Internacional que nos marcáramos levar a cabo. And this is the 7th and last encounter that we will have of this project. Tiñamos un orzamento financiado pola Unión Europea integralmente. And obviously we had the whole project through the European Union that did the finance of this project. Sabedes aí desglosado, tedes que ter en conta que isto orzamento para financiar os desplazamentos entre as diferentes localidades. This included obviously the transfer between the different countries, Os aloxamentos e a manutención, a comida e aloxamentos, where everyone stayed in different countries. en fin, todo o que vedes en torno ao proxecto. Publicidade, grabacións, recursos. Everything that was included in the project was paid by the European Union. A primeira reunión tivemos en Vimianzo o 16 ou 18 de marzo do ano pasado. Okay, the first meeting was in Vimianzo and it was from 16th to 18th of March last year. Sirveu para presentar e lanzar o proxecto. Launching and presenting this project. Aí temos notas de prensa como recolleron algún medio de comunicación, máis fotos do evento. So you can see there are some photographs and the news report in the newspaper of last year. O segundo tivémolo en Kosinauta do 15 ao 18 de maio do ano pasado, en Polonia. The second one was in Poland from the 15th to 18th of May. Para estudar os retos e as necesidades. To study the necessities in Poland. A terceira foi en Terdoxao, no Alto Alentejo, en Portugal, do 19 ao 22 de setembro do ano pasado. Okay, the third one, sorry, was in Portugal from 19th to the 22nd of September last year. This took about the same. Seguimos nese mesmo traballo. Same project and work that they've done. A terceira foi en Newry, en Irlanda do Norte, United Kingdom, do 30 de novembro ao 3 de decembro do ano pasado. Okay, the third meeting outside of Spain was in Newry in Northern Ireland. Empezamos a abordar as boas prácticas. And to start looking at the good practices. A quinta foi en Petrosino, Sicilia, Italia, do 8 ao 11 de marzo deste ano.
The next one was in Italy, in Patrocinio, and it was from the 8th to the 11th this year. Abordamos pois, o que se de entidades locais que cooperaran entre sí para diferentes digamos, para abordar o problema de integración, de participación e de interacción dos diferentes nacionalidades, diferentes cidadáns de diferentes nacionalidades que viven nas comunidades locais. Okay, I'm just going. You can read just on the screen behind me. Everything is right there. Era identificar as necesidades comuns, atopar solucións e implementar e innovar prácticas. Entendemos cumprido. Outro era promover o entendemento mutuo, a aprendizaxe sobre a multiculturalidade e a diversidade, a diversidade cultural e a multiculturalidade da Unión Europea. E outro, promover a Europa dos cidadáns, o concepto de cidadáns europeos, así como a participación dos diferentes cidadáns, sexan nacionais ou inmigrantes que viven pois na mesma comunidade local. En canto aos resultados, vamos adiante se estou completo do proxecto. Iso é importante, non sempre se consigue. Okay, so it's very important to get the results of this project, and it's not just because we are talking about things that's just not important just for talking about it. It's to really complete the management of this project and the end results, which was very important. Para iso, pois, executamos o plan de traballo que fixen referencia antes, levamos a cabo todas as reunións, cumplimos a participación de todos os socios e máis das persoas que formaban parte dos grupos, fixemos unha xestión óptima dos recursos, do orzamento e cumplimos coa preparación da documentación. Levamos a cabo un traballo, non só fixemos, entre comillas, burocracia e papelexo, levamos a cabo un traballo. Fomos quen de falar entre nós, que é importante, pero ao mesmo tempo de falar, fomos quen de comunicarnos linguas distintas e ao mesmo tempo de entendernos os uns aos outros. Para iso, pois, buscábamos un idioma común, neste caso inglés, uns con un perfecto dominio e outros
pois fomos pouquinho a pouco facendo iso dos pequenos recursos que temos, pero temos esa capacidade de entendernos, falar entre nós e incluso buscar a amizade. Fomos quen de propoñer as nosas análisis, de facelas sobre a realidade e facer tamén propostas. Cumprimos os acordos que non sempre se fai. Eu creo que todos os socios cumprimos cos nosos socios. Resulta, se cadra ás veces como redundante ou se dá por sabido todo isto, pero non todos os proxectos son capaces de acabar ou levar a bom termo o desenvolvemento do mesmo. Not all the projects are, well, this is a lot, well, everything that you could read right there at the back on the screen, and it's not always very easy to finish one of these projects. And for all the partners to agree and to be able to speak to each other, especially in other languages, like we use English all the time. And it was very fulfilling, and we got to a lot of good results. Fomos quen de aprender e intercambiar experiencias. It's all about learning and interchanging abilities. Okay, everything's on the screen. En primeiro lugar, lógicamente, sobre as migracións nas nosas entidades locais. Nos casos como o noso, sobre todo a emigración, pero tamén abordamos a inmigración. En outros casos, a inmigración ou casos moi concretos como pode ser en Sicilia ou mesmo en Eslovaquia, o problema do refuxio, os refuxiados. Foi unha experiencia maravillosa poder coñecer un centro de acollida de menores en Petrosino. Okay, it was a very amazing experience to be able to look at the different refugees, places that they actually could go to, and be able to help them in Italy and in Slovakia, and that was an eye-opener a little bit to us as well, to see how they do it. En este centro compartimos unha xornada de convivencia cos nenos refuxiados e nenas. Okay, in these centers, especially the one of Italy, they could see how the boys and the girls and everyone would work together. Que nos invitaron, entre outras cousas, pois a xantar. Unha comida propia dos seus países. Okay, and they actually had a lunch that they ate food of different countries. Pero tamén aprendemos a respecto da nosa realidade social, cultural, xeográfica, natural de cada entidade local. Como non, tamén aprendemos competencias ou habilidades para poder facer amizades, porque ao final tamén se trata disto, son relacións humanas. E agora, permitidme un pouco un toque menos serio. Okay, now we're going to talk about something a little bit less serious. Aprendemos tamén moito sobre a comida e a bebida local. We also learned a lot about the local food and drinks. Sobre a música e a danza local. And obviously the music and the dancing as well, that was local. Ben, entendemos como principal resultado xa unha rede de traballo europea, un equipo de traballo en rede que nestes momentos existe. We're talking about now the network, well, everything that we have, the information and the work that we do on networks, on the internet, that is something very real nowadays. Que executou este proxecto e ten que seguir executando en las cousas que temos que rematar estes días. And when we started, we definitely have to take to the future and work with this, which is very important. Ao mesmo tempo, temos que levar adiante os acordos, o cual pois significa un traballo por diante, de outro xeito. Okay, obviously we have to take this further and in different ways to make it better. As relacións institucionais e persoais
que fomos quen de crear, lógicamente, pois van a ter unha continuidade que nos esperamos. So this won't be just institutional, it will be also personal, and it's very important to take it further. E despois o que é máis importante, a vontade. Eu creo que temos vontade de ir máis aló disto, ou non é así? Okay, there you go. It's on the screen. Nada máis. Si